Loiti ho masa penin chibai ken bolwe dunia hin sei diu hi Divya Bharati idan thusim ahi ye chun ihet thim thei na diwin achai nage anavedin kahin teme chule ka channel hi subscribe bollo lai nehi le longse nin like subscribe chule share nei na bol pi lang notification bell icon khu meu hitin all nei koi pi din kong tawe chutile video kahin sim kit teng amuma sa pen nehi ding ahi tun thusim chu nga pantau hite 5 April 1993 kum Jana Hospital lamzonin ambulance khat ahungin asunga nasata a akisukha khat ahung ki poison Dr. Hokoma sepi chu amahi a in 5th floor kona kitang ha ahin hichi a chu aluhi nasata a kitong kha ahi ti ahi hichi patient hi ailung na ahi in ahin khu atu cha mangchun Dr. Pa changkhol chu atu cha jiangin ahi Dr. Pa jongchun u do te ding angai tu in ahin stretcher a kitola hospital sung alu lu du chun akisukhanu khut chu angoi hlatan a khut stretcher pangchun aki khai tho tai second izat ham ache jawin ahin khu abe tai Dr. Honjong hospital ahung run runa thi in declare abol tabe akisukhanu min chu Divya Bharati akiti atusim che dan hi sei beding be banga ahi building a ko na kitang hla a thi ahi iti zongle kichai jeng thei ahin zongle ama thi to isai hin thulam leng tam ta ahung do tai building chunga kon kitang hla a hijeng hi loadingin mizo se chun sei thang tawin adi a offense honwang athi dan thu hi amo kichai ding anom powin ahi je chun tunin ihet be thei ni diwin Divya Bharati thi dan thu sim hi avelin ga sei khom ki nu hite 25 February 1974 Nikon Mumbai life insurance officer khat Om Prakash Bharati chule azino Mita Bharati inachun namei khat anapingin amin Divya tin ahung kisa tai Divya hi anewa patna chapang dam thei ta le lip thet khat chu ahin chule ama hi amel jong kyup thet ahi in amuzo sen jong hainai naw cha banga agel jiu ahi anoja pasal khat amin kunal ki ti jong a umin angai lu ta khat chu hi anaupa hin he o atg le ti chu Divya delam ta chu ahin aji chu Divya le kunal kum ki ka chu tamlo ahin hizong le kunal chun Divya chu amin hlinga bo anako ji ahi Divya chu alunghang jin amani ki ka solution khat thei na din anul apan Divya min hlem dingin didi asa alon tai anul apan jong didi tin ako hlon tai hiti hin ki ko le kunalin jong ada acham lowa didi hin ti tante ti a agel hlon hi hizong le amani lungel bang ahi di poi Divya hi amel hojin khainai naw cha tabang ahi ji chun mizo sen adein insung je nga jong lungset na chu achang le in ahi hizong le ama hi lekhalama ala samin mag hoi jong anamuzo ji pon atam zo a anafel ji ahi anumi ta chun lekha simdo sa te ding atin atopin anha hil he ji in ahi ahin la Divya lungthima chu lekhalang lunglut na ana umlo ahi ji chun thildang zo anaboi pi jin ahi gu thim chan aina maya ading jin Sri Devi lam na la ho kho ala ji in chule Sri Devi hi aman anangai sang pen khat chu ahi film ho jong anavenom jin chuti lovin jong sports jat na panjong analajin ahi them le chun them hi le chun imazo se head got ding ball got ding nong teng ki si na lo dinga ti hi aman ata san khat achi pi khat chu ahi Divya kum som langa som lagup ho ahi chun director khat Kirti Kumar kiti pa chun ahin modo tan ama hi Govinda naw pa jong ahin Divya amu chun ka filima ama hi pangding ahi tin agel tai ichiphat laya chu Kirti Kumar chun film tam ta jong ama direction na noja anathau ahi tai Kirti Kumar Govinda filima director pa chu Divya te ina achin anul apa ko achanu hon ama film
atho sa nom dan chu aga seitan ahin la divya nu lepan anaphal pi hlon tapoi aji chu hichilaya chu divya chu chapang cha pumsom langa som lagu be hinalai ahi hijong le kirti chu lunghladi lovin avel avela a inu chun achi jing tan anu le apa thunun rode pon a chainan a sei hudin govinda chu apuitan chu chun bo divya nu lepan jong ahin no pi be honin divya jong athanop nalang ta ahin ade a le khasim lo nadi ahi pole ati jeng ahi himang kum hloma ektol lin khat to atho khom hlon ding chu ama dinga ha sa tho ahi ahin wangsit ta chun ama chu govinda to atho khom ding ama dinga zong a film ma sa pen hiding chun ama khel dingin aji ki helovin mi chom zo ahin pansa kit tawin hichikeu chu helovin munni mun thuma zong hitabang chu anato in ahi abang le film ben loi abang le actress chu min a khel loi hiti chun wangsit na ahin neitan ama zong alung aneu tan filma hi chance ki nei tapon te ati nungin ni khat hi Bollywood wang ahi tapon South movie a director khanin ama filma dingin offer ahin neitan ama film ma sa pen zong ahong hitai a film thopat hi Telugu filma kon ongkipan ahi a film min chu Bobili ahi ama opposite achun actor min thangta Venkatesh ahin 1990 kuma release anakibol ahi hichilaya chu divya hi kumsom lagu be hinalai ahi hichi movie hi ahitna jeng khat chu ahong hitai hichi film hi tu ni gaya one of the biggest Telugu hits of the 90s akiti hichi film theater a hongki release jowa konin divya hin ho jong ahongki khel pantan ahi ama jong jan khat ka in ahong min thang do tan hichi movie atho jowa kon in movie danga kon jong offer ahong pantan South movie a chun mun akisem do tan hi jong le Bollywood a iti le chance kamodem tibo anga ahitai ama pon thojalin ama gel bangin 1992 kuma Bollywood a film masapen dingin Viswa Atma film Sunny Deol opposite a ahong pangtan a film wang chu aha min chi zo pon hi jong le filma la khat chat samundar par में तेरे पीछे पीछे आ गई तिलावांग ahong min thang la e ichia kun chun aman jong film offer ahin mu pantan Bollywood director hon jong ahin hol pantawin ahi divya jong ahong min che le tan sola or sapnam kiti filma jong ahong jaw tan chatranj diwana kshatriya le timdang danga jong ahong jaw pantan Shahrukh Khan hong ki pat na movie chu diwana ahin Divya Bharati jong Shahrukh Khan co-star masapen ahong hitai Divya Bharati amin than lai ta Shahrukh Khan to ahin tho khom jong Shahrukh Khan dinga min than na ep khat chu hidingin ta san ahi hichijowa kon hin Shahrukh Khan jong mi het khat le min than na chu ahin nei pan in director hon jong Shahrukh Khan chu ahin hol pan ki tawin ahi hichilaya chu Shahrukh Khan jong King Khan tia Bollywood a zong ki hello lai ahi superstar Divya Bharati in zong film sign tam ta anabol tan hichia actor diho chu Akshay Kumar Jackie Shroff Rishi Kapoor Salman Khan ti ho ahi ve iga gel jong le hichilaya chu Divya Bharati min angai sangdan ki he ahi director hi hen actor hi jong le Divya Bharati to hom chu nom asawin akum chapan ji le acting thip ji keu hilovin ami hi na jong chu nom ta anahi 2-star hotel ho azong umjeng thai mikineu sa ta khat chu ahi a hairdresser ho ruma jong geding kho salo mi khat chu ahi mi to si khat jong ahin a birthday ni a jong kar chunga kaldo a lamjeng mi temple ta a hin khomang khat chu ahi chapang ho jong ngai lu ta mi khat chu ahi lampa ma chapang ho chu a ngai lu de in ahi abang le kichip no po acho pi jin won hian ne le cha ho hi jong le ana cho pi jin aphat nahi mizo sin amun angai lu le un pichi ho la a chu sajit nadia wala jong khat ahi sajit nadia wala le Divya Bharati chu sola or sapnam seta ama sa pending in anaki mutol hanin Govinda chu ama filima dinga as abol nomje chun sajit nadia wala jong hi chi setna to anachi ji ahi hicha ko na chu Divya Bharati to hongki muto a amani ki ngai na masapen jong ahong hitai sajit in adele along set banga chu Divya Bharati in jong adeya
along set ahi aman jong anu ko ma sajit hu ito na ba sa tin adong tan haji chu anu dei pi di jong chu adei ahi anu chun aphanai hi jong le napa dongin ati pi in ahi le aman jong apa adong tan ahin apan wang anaja ada sajit to amani ka jong de che in nidang sangin jong akya ho le hlon tan akingai lut na hlon chu asang che tan kichen kal jong anga lel le hlon tan dibia jong kumsom legit ahung hi chun sajit in jong akichen pi tan akichen pi masang je ta akichen hlon na dinga witness apang din dibia in anu chu a phone in azol tan ahi le anu wang anom tapoi anu chun witness a kapan dile napa ihe sa anga ye ati pi tan aji chu apa hin amani kichen di nanu pi lo sa ahi hin la dibia chun a in ko te het lo le lovin sajit chu 10 May 1992 chun anakichen pi tai akichen zo lona ponin divya jong hindu a ko na islama convert akiboltan amin divya bharati a ko na sana nadia wala tin peltai apawangin akichen honjeng ta wangin i macha thusu on hepoi divya jong in sungwa hila aumbangin i macha hello banga omjing na la ye akichen zo lon izat ham ahung chetan akichen thulon hi ain ko te masanga ki sel zo lo dingin ahung umtan ajit jong ain ko te ina achin diwali ni a ivia to akichen thulon chu announce abol tai dat mo umta khat chu announce abol jovin in sunga i macha boina a umpon normal ta in umjengun ahi chujovin divia jong lima boy pai ki tan sajit jong anna to na a hung boy pai ki tai ganglama amanin jong tulsi second apartment Warsaw Mumbai chun 5th floor a flat khat rena akila hlonin hichia chun om khom hlon tan 5 April 1993 chun Divya Bharati chu kumsom lako alingtan ichini a chu Divya jong Chennai film atho chaya Mumbai ahin jut ahin ahung hlun chun ain ko te chu to bandra a in khat cho dingin aga belawin a in chu final jong ahin bol piu ahitai ichini chun ama jong akipa in aji chu in chu adei bangta akimu ahi hichije chun ama jong pato anauto Pali Hills an chen khompi loi ho chuto kimuto din achevin ama ho jong phat shot pi kimuto lo ahi ji uchun athanomun khat la khat akheulim to chu nom asawalon achi lamjong ahe phap povin ichipet chun kining lowa divya phone chun call ahungtan ahin phone chu ajipa sajit Nadia wala ahitan Divya film thoding andolona wonding ki hopi dinga fashion designer Mita Lula ina ahung ding thu ain he sa tai hije chun Divya ina aumlo ding chu poimo mongmong ahitai naupa kunal jong chun Divya chu achen na tulsi second apartment Warsaw achun ahung tha in akile tai Divya ahung lun chun sajit jong an umtan jong le meeting khat anei ding ji chun ama jong akipa do pai tai Chiyo chun Divya jong a ina chu acheng ahitan jan pungsom min Nita Lula le ajipa psychiatrist Dr. Siam Lula chu ahung hlon tan Dr. Siam hin Divya hi anajenji ahi Divya thi ni khu a hi Divya Nita Lula chule ajipa Dr. Siam Lula chule midang khat Amrita ama ho cheng hi ahi bin Amrita hi ahi le ina na tong khat ahi ama hin Divya hi anewa patna ahin don ahitai hije chun Divya to amani jong kingai lu hlon ahi hijia Divya in jong ajinei jowa jong Amrita hi akui ahi Nita Siam chule Divya chun insung hola chu zu adon khomu ahin Amrita in kitchena ama ho ne ding asim ahin ina chu TV jong kitha ahin a sound jong gala ga kijapha ahi phat chom khat jobin Divya jong kitchen langa chun achin hichipet na chu Nita le Siam chun hola chu hlon ahi Divya chun kitchena chu Amrita chu to hlon ahi in gala Nita hola to chu to jong kigal ho pe ahi Amrita chu natong ahi in abojin ama ho chu aboi pi man lo ahi hichipet na chu Divya chu kitchen window ninga chu ahi in Nita chu to gala osang ta a chu ke ho jing hlon ahi in nidanga jong chu Divya chu hichilaya ato nama ma a chu anato ji ahi in hijong le tu a ato hin zu atam don jep ahi in hichilai window ninga ato chun kilek thla kha in achen na tulsi apartment fix
flora kon chun a khetlatan icha het do the khat chu mi hemin athi na ding akizot ne kiti banga hu divya chunga jong ung tabang a hi aji chu hichi buildinga window jo si a hi set ti dinga thi zol kibu che a hi in wang set ta chun divya window kel kala chu anakibu lo a hi nidanga jong hui za na thei dingin divya chu hichi window a chu anato jing a hi window don noi che na chu kar jong kinga jing a hi in hicheni a chu i macha kar jong kinga ki lo a hi kar chu an han lang hile ijem ati le kar chunga chun intin ingdo mai the a hi a hin wang set ta chun kar an ta lo ji chun cement floor chunga chu jang na a chu ta ji chun a hin do ding chu ha sa tho a hi a khe la na asan be se ji chun ata sa ho jong na sat ta in sukhan alu asu kha ti lovin jong internal bleeding jong a hin hi jong le amuna athipai pun hospital alut man na layon a hi hospital alun jowu wa bauchun a hai na hu a hla in a hi divya bharati hi 5 april 1993 a chu athitai ti a phone do a hi ichipe na hi kum som la ko be hinalai a hi police ho geldanin ama thi hi accidental case a hi hinla india mi pi ten wang ta san na anei povin hi ji chun controversy tam ta ahung do in hi chun mi pi in ipedia ata san thailo ham ti controversy dungzu ya khat ga aveu hite divya bharati thi case ahin actress min thang le director ho jong aminu ahung jaw pha in hi chihol achun ajipa sajid min jong ahung chong pha in a hi ama hi 90s laya chu director min thang khat jong an hi underworld ho to jong connection anei ahin hi chithu ho hi jinu divya in het ahin chule underworld ho to aki ho na ho le iti connection anei ham ti ho hi publica expose bolding ati ahin ichezi a chu sajid hin atha sa hidin gin mo a hi inla police on wang hi chithu do la hi I macha evidence or proof mawang anei pobe police ho hin phateke cha holwa accidental case a hi ati te diu chu ta san a hi isai bangun hi che ina chu divya bharati tailawa midang thumjong ahin ama ho chu doctor siam lula nita lula chule amrita ahivin doctor siam le azinu nita lula statement chu tu nigeya public a kisei do lo a hitai ama nin jong media a ima asei kha hlon lo a hi chule ina na tong nu divya to I close pen nu amrita jong ama thizo thakhat jowa heart attack a athikit tan police on amrita statement jong ala thei tapovin hichini la a thil so chu public a kisei do lo a hitai police ho in sajid divya naupa kunal bharati chule anu mita bharati jong thudo ane juvin ahin la ama ho statement jeng jong public a kisei do kit tapoi mi hon wang hi che hi accidental death hi loading a hi ativin ahi wangin apa om prakash sun achanu divya ti hi accidental ahi nai ati jowa konin police hon 1998 kumchun divya thi hi accidental case ahi 19 a case close anabol tawe divya thi thu ahung ki za chun ajapa chanchu alungdong thei leon ahe ajipa ta ajong analungdong the aloi nu thilong hospitala amu chun ajipa sajid jong mini heart attack anei lo in ahe divya thi hin sajid jong asulung na in 1993 a kona 2004 chanchu ama production house a kona film ki release cho se chu aloi nu divya het jingnan anabolin 2004 chun avela sajid chu ji anei kitan ajinu min chu tardha ahi in ajnei kit jovin jong sajid chu divya in sungmi te chu to akihato jingin hin kho amang jing na la ye ama movie ho screening se le divya pa jong chu apuite te jin ajitha nu wardha in jong divya in sungmi te chu akho sa le jin ahi acha ten jong divya lim chu nulen tin anako jiwe divya nu mita bharati chu 2018 kumchun heart attack a ahin kho anabeitan apa om prakash jong 2021 kumchun ahin kho anabeitai om prakash hi changei chun sajid in anatha kangpon ahi divya bharati thi zo jong hin angai lu akibat pon ama thi case ahin longyal ja tom chom ahung da in police o jengin jong investigation phata abol lo je o hin tin tu nigeya imacha statement public he na lo hi ipi chu hi tale divya thi hi accidental case ahi ti chu mizo sin apom jeng ngai ahi ama hi damnalai hi le movie a jong I chan ham entertain e
ke bol na lai diu hi ta asan ta hi loi ti ho tu nia thusim isei thi chu chan chu hi ta han lang divya thi dan thusim isei na wa na lunggel comment box an hen drop the hi chule tu nia i thusim seju achai na ge e na ngai pi ho le tan ti ne lawa e na support jing viewers ho na chung chi wa pa thu kain sejin aban teng video tha khat to kimoto kit taw hi te tata